Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimamzonzo sikulethela zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi nazi-ke ezingena njengamanje ukuthi-ke uZimdola-ke uyakhala-ke ngabenza-ke ama-fake laphana-ke kuwona-ke umcimbi wakhe-ke noma-ke umcimbi-ke awuhlelayo laphana-ke i-Mother of All noma-ke oyingxenye yawo. Uthi laphana-ke uyibhalile-ke ey'nkundleni zokuxhumana uZimdola wathi, bafowethu siyaziqhelelanisa nalento eyenziwa iyona-ke iHlaka Production, asazi lutho ngale SMS line abayifakile. Ngiyabona-ke kunenhloso yokucindezela noma yokudicilela phansi-ke umcimbi wethu, sicela ningayilandeli-ke leyo namba yokuvotwa laphana-ke kuyona-ke ama-SMS. Njengoba-ke ebhalile laphana-ke uZimdola ubhale-ke ukuthi-ke badicilela phansi-ke umcimbi wabo i-Mother of All ngale SMS number efakwe laphana. Kusho lokhu-ke uZimdola ngoba-ke abayo-ke laphana-ke i-Mother of All bebengakayifaki ngempela-ke inombolo yokuvotwa. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba-ke oselibhalwe uyena-ke uZimdola laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngayo-ke laphana-ke iHlaka Production, njengoba-ke ibifaka yona-ke le post yayo-ke i-Mother of All ukuthi-ke akuvotwe ngempela-ke wona-ke amabhinca. Siyabonga.